sabu ko haala ɗo ko o fihi kifaya nde tawno jamma jibineɗen laaɗuno mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam so tawi en mbi enen kaala ko woni e jamma he ɓure en gayno tan tagi seeɗan ɓe haalɓe ko idi ko ɓe kaali ko heewi en naniɗo sharia en naniɗo sira en mbajama kadi fodde poɗɗeɗo wonirde seeɗa tan o ceerno ibrahima kan ko haali naane ko holko waɗi salselnaɓe ko joni mbaɗata mawde nabi mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam eɗen mbiya leelani sabu so wi en ƴetti to lebbi meɗen to lebbi arabeɓe mbiɗen kore ɓurtanide kono so wi a ƴettide nelaɗo jibina e lebbi tubakoɓe ko nogas nduɗo lewru ibril gonɗen ndeke gonɗon koye jamma haqiqa gonɗon nelaɗo jibina ko nogas avril 571 walla 570 tawi ko miladi jibineɗe isa ene yaare duuɓi temedde 5 e capanɗe 7 walla ko capanɗe 7 e goho ene hawri nogas avril ene hawri 12 rabiu thani ko nde nelaɗo jibina nde ko noon gonɗo koye jamma ngoro gonɗon koye avril gonɗen hannde ko 17 holko heddi e nogas balɗe tati nde koye mawɗum gonɗon jamma mawlidi nabi Muhammad jamma mawludu jibinere annabi sallllahu alayhi wa sallam so tawi neɗɗo o a andi ko woni hen woni hen tan ko guidgol so tawi neɗɗo wiima a walla anene neɗɗo ne wiya wadde mawludu wona huunde mashru wona sharia ko enen noon kalnami ɗen jafoɗon ko enen kalmi no moƴƴi taw won heewani sabu ko annabi idi sallllahu alayhi wa sallam waɗande hoorema mawludu mawninde ñande jibinede mo enen kam eɗen jangi wiyeede annabi ene hoora ñande altine fof omo hoora mo heewi hoora ñande altine o namda o wiya holko addanma ñande altine aɗa hoora o wi waɗi noon jibinani ko ñande altine nde tawno mawludu mawninde jibinade annabi sa jogii sifaji ene hen sifa mawnira jamma o janngude alqur'anil karimi walla mana juuɗitida e allah ene hen sifa hoorde ene hen sifa ɓurɗo mana wonde naftuɗo o mbaɗen no mbaɗɗen ni holɗum rendude siftodira kalda beltodira kaalana yimɓe ɓe holko woni oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam so tawi wonde neɗɗo o ari ko guidgol addi mum sabu arabiyu goto waalino annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi ya rasulallahi mata saa ha kam holde darga daroto annabi wimo fa maada aadata laha holko keblanɗa darga yo daro aɗa namno yo daro o wi fa ma aadatu laha kathiri amalin wala siyamin wala salatin illa annani uhibbu llah wa rasulahu allahu akbar darga kay hay huunde mi huccinani e darga wona heewde julde mi wona heewde mi mana korkaji wona heewde mi golle moƴƴe so wona tan an ana mboɗo yinma annabi mo ganduɗa hene welto an mo jiɗɗa o ko aljanna paaɗo goɗɗo hafti dari wi minne kay annabi mboɗo yinma
annabi wi nangu mana hen tagal makko enen en ngari mbi annabi emin jinma annabi kayre tagal makko ceero Mamoudou Dia noon o wi rangde e mana magasin baɗɗo maaro taw maaro ene manki magasin goto jogui maaro rangde hen juutde rang bonani boni ko wiyede maaro gasi nder to juutde rang e magasin bonani boni ko wiyede maaro gasi nder to enen noon eɗen degui caggal mabɓe eɗen gandi toon gasata aljanno gasata eɗen degui caggal wonɓe caggal aɗen ɓe saabu guirkol gantuɗen ɗo hen neɗɗo wawa dañade sona guirkol kala dañi aduna ko guirkol sa yiɗi annabi sallllahu alih wa sallam sa yiɗimo a rewimo a rewi ko sunna mo a ɗoftima mo aɗa jogui ko alade mawde ɗum waɗi en natata ɗo e sira sen naati ɗo e sira ko seeɗa ɓe jimol kono weeli no feewi ɓe jimi ɗo naane ko heewi ɓe jimiɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam nde o toɓɓa nde o yani e ranga yummakko nde ɓe nani malaikaji ene mbiya tanabbahu malaikaji beltima ko woni e maaje weltima daabeji beltima ko woni e jeeri weltima wa kullu ma la qurasha tabaqadana wa kullu ma li qurasha tabaqadana jayurde mabɓe ɓe jooɗoto ɗo laaɓɗo fina tan heɓoyto jaygol muɗum tan jaygol tuuɗa laaɓɗo artaneji wiya ono ko woɗ piwi hannde kewi ganduɗa ko annabi toɓɓama ƴeew jayorgol ko neɗɗo majjata Allah majjata manam martaba nelaɗo kono fala ko waɗa neɗɗo ene andi Allah andi nabi sallllahu alayhi wa sallam fi cheyin illa yusadduga kullu mali quraysin dabaqa nadaqa bi'amri khayri ibadillahi ko wiyete daaba ko wiyete ngoloba ko wiyete mana put fof ganduɗa feñini wonde annabi so wona noon iblis allahin
ene ngabba haa to asamanuuji ene keɗoto holko mana hende malikaji kalata kana kala ɗe yimɓe ñande annabi tobba ɓe kala asamanuuji iblis wi wonko kewe atana hen sabu wonani waano o haaji o sinni o suni o noddi gonwuli makko o wi jeehe kala ɗo wuuro hoɗamo dokkane kadi leydi gandunomi ɗum ƴeew ko kewe atana hen kala ɗo wuuro hoɗanomo ɓe nokkoytol leydi ɓe gaddani iblis ɓe gaddanamo wuuro ɓe gaddanamo leydi pari o ɓurno yaade o ala wona ɗo ɓe gaddanamo wuuro looɗo o wuuro e ala wona ɗo haɓe gaddi leydi makka di o uurni o farki o uurni gongol o farki tata ɓiyol ngol o farki o wi ko kewi ko hoɗo kewi yaw iblis yimɓe kadi mi weltaki sunima kala ko woni jawdi ko yarata koyɗe nayyi haali weltima ko ɓuuri hawnade jiya dabaji jeeri gummo jeeri e payi waalo ɗi waalo ɗo gummo waalo e payi jeeri ɗi pelɓodira horpaɗo hamin jahano ko haalande on ko kewi hande Allahu akbar ndeke noon so wi jooɗima ɗo sobo jibinede oɗo annabi so mbaɗi ko haani mbaɗi waade ndaw ko haani beltoɗen ndaw ko haani beltodiren ɗum waɗi tawoɓe mbi ko min taƴo keddorimi kono ala kulli haali eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah eɗen jetta wonɓe sababu no waɗede nde ƴeewo mawko ɗum wona juuɗe foti wadde hay e ferde tawno so wonano annabi sallallahu alih w sallam hay he koɓe peynetano selli lawlahu lam tahruje dunya min aladame mawɗo leer mawlahu lam tahruje dunya min aladame sinno wonano annabi so wonano annabi sabawol makko oɗo adno wodata o meeɗi haaldude jibril ko annabi sallllahu alih w sallam o wi jibril kam laka min al umri hono duuɓi ma poti eyi o jibril duuɓi ma poti jibril wimo mi annda ɗum ono poti o wi e nder ka e duuɓi ma siskoɗaɗi holko manduɗa heen o wi ko siskotomi e duuɓam hoodere wootere ene feeñatno duuɓi ujunere fof ɓe mbi ko duuɓi ujunaji temedere fof nde feeñat lawol gotol jibril annabi yima fof no jiiɗa nden hoodere o wi mi yiinde duuɓi ujunere o wi aɗa andi nden hoodere o wi ala ko ɗum wonno sallallahu alih w sallam ndekere alaji maake ne jogii goonga o wi wa alama llahu haadina nubuwatahu sabu o wi Allah andini annabi sallllahu alayhi wa sallam annabagal makko gila mana baba adama hakkude ndeɓe ɓakkere baba adama hakkude ndeɓe ɓakkere ko ndeɓe ɓakkere wonata wonnen ɗo gila nden Allah andini Muhammad sa sallam kam ko mana he ko annabi wattande zaman ndeke noon koɓe gardimo ko ɓe gari gaddogol no neɗɗo ara defira lawol ni ƴeɓano o ƴeesawogol feewi barke eɗen jetta Allah noon no feewi so wonano taw ko limaru kan o renda eɓen jogui oɗo mawdu ko juuti ko ɓuɗɗi jarama ceerno Oumar Ka woni Oumar Tafsir Diallo